Khehla ngizokutshela into eyodwa yabona imithi yala ekhaya yebo ayihlukani nesiwasho yabo ngifuna ukuya ngoba isiwasho yiso kahle kahle siwumgogodla wempilo yami kangangokuthi nje mina mangingakutshela nje into eyaziwa izidalwa zakithi zonke nomdali wami angisuye mina umuntu ogxile kakhulu emthini ukusebenzisa mina ngigezela ngesiwasho nanokuthi isiwasho la ekhaya ke mina ngiyazakhela isiwasho ngiyazakhela isiwasho angithathi lokho kusuke vele sekurede emakhontenini okuthola mhlawumbe sekunamagada aqinile osekumele ukuphihliza ukwenze ngicaca Ake ngibingelele embukela lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo umafofuka njengedangabani sambane sambunkosi angalala makedo lala bafoza nokwaje izikhundla khundla uthi mawuvimba ngala thukusengale umkhovu oyiphayo ngomadakeni oyishasa nketsela ngiyabingelela le inethezeka TV ngiyabingelela mbukela lapha ekhaya sikumavovo 9 yabona ke into esithintile mavovo abantu abafuna izinto uthola ukuthi khona imali yezinto ezithile mhlawumbe imali yokwelashwa ake ngisho njalo kodwa inkinga umavuvu kude noma umsebenzi engiwusebenzayo akulula ukuthi ngiphume noma kanjani kodwa ngiyafisa ukuthi ngisebenzeke umavuvu nani qala ubingelele mase singena kulona lo daba siyabingelela ku Inethezeka TV umavovo 9 lo okhulumayo siyanithanda nje kwanethezeka njengoba nani nikwazile ukusemukela nasekuthando singena kakhulukazi mavovo ekuthenini ukuthi abantu bahlupheke ngendlela engafani umuntu uyafisa ukwelapheka ethi umuntu akuphumeke emsebenzini la ngisebenza khona ngisejaldini ngiyalinganisa umuntu osejaldini uphuma nje mhlawumbe uyobheka izingane ngaleso sikhathi mhlawumbe kanye after 3 months omunye ngifuna ukuthi singene lapha ekutheni ukuthi abantu bayafisa ukuthi basizakale kodwa bacela futhi ukuthi ayikho yini indlela ongenza ngayo ekutheni ukuthi bekwazi ukusizakala sakufonela sakhuluma nawe sakusendela amanye ama-VN nama message wasuthi wena hayi asoke sifike sixoxe ngalolu daba sibone ukuthi kwenzeka kanjani ake siqale lapho mavovo hayi khehla njengoba nani kade nikhulumile nabantu njengoba babekade becelile sengizamile ukuthi ngenze indlela yokuthi balekeleleke abakufisayo ukwelekeleleka ake singene lapho ke siyazi ukuthi uyasebenza ngegezo zale ekhaya zikhona ehambisana mhlawumbe nokuthi abantu bathola amabhava athile ngabe ikhona indlela yalabo bantu labe ngikhuluma nabo ikhona indlela yalabo bantu labo ngoba vele yinto kakhulukazi abayithandayo la ekhaya ngoba mina isigezo lesi esiyayisenza la ekhaya isigezo esihlelekile nje kahle kakhulu ngoba siyakhona ukuthi masigeza bese kugezeke idalwa zakho kugezeke ithunywa zakho ukuze kuzokwazi ukuthi inhlanhla yakho ke bese iyakwazi ukuthi yembuleke ngendlela wena ofisa ngayo ngoba manje kwesinye isikhathi kuyaye kube nzima uthola ukuthi uzofona uthi mavovo ngicela isiphakamiso sakwamavovo uyabo semali ngempela ethe xaxa kuba nzima ukuthi ngithi mina nginikeza umuntu leso siphakamiso ukuthi akaqalanga la mina engiyaye ngijabule khona mayiqale khona ngoba ngisuke ngibalekelani ngisuke ngibalekela ukuthi ngingayimesi into yomuntu ngoba sometimes imali khehla iyenza ukuthi into yomuntu uyimesa mhlambe ngibheka imali enkulu anginike umuntu uthothi into yakhe ngiyimesile sekumele futhi kube kimi ukuthi lo muntu mayengathi uyifuna back le mali ngizokhona ukumbuyisela noma sengizomdoja ngingasabambi incingo yinto engiqala ngiyibuke eqala ingakho ke ngiyaye ngithi asiqale kulesi sigezo ngoba lesigezo sikamavovayi asinayo ingxabano ukube phela sinayo ingxabano ngithi ngabe sekukhona sebevelile nakini nakusukela emuva nje kwakupholoba ngabe kukhona sebevelile ukuthi hayi
saya sayokwenza isigezo sikamavova sisebenzi wadla imali yami nje manje. Oh yeah. So mina ngithanda into ekanjalo. Ngizwa Mavovo lana ke uthe unesigezo la ekhaya esala ekhaya esasendumbini wathi masixoxela nje abantu asebefika la ekhaya uyakwazi ukuthi uma bephelelwa izinto ukwazi ukubaposela uma bephelelwa lezo zinto befuna lezo zinto kakhulukazi mhlawumbe iziwashe ethile noma amakhambi athile abafisa ukuwasebenzisa ngenxa kusebeke bafika la ekhaya. Hayi mina phela ukuposa kehla ngithi ngiqale nje kusasene speed services. Oh Lesakudala nje. oh yeah Hayi lokuphepha. oh yeah Phela ngithi angisuka umuntu wamanje. So hayi ukuthi ngiyafika nokuposa. Kodwa abengingamposeli mina umuntu ongakazeze la ekhaya. Ngiyaye ngiposela abantu abahamba la ekhaya abahlala kude mhlawumbe ethi umuntu hayi uyabona Khabazela lesasiwasho lesiyane sinjani njani noma lo yamutho njani njani hayi ngiyawugaranta bengicela umkhulu ukuthi eke ngithi fahla ngawo angithumelele wona. Bengibenzela ke kanjalo yiyo vele into engispecialize ngayo kakhulu. Kodwa emntwini nje engingamazi cha bengingakazi nje ngivele ngithi ngimposela izinto. Yingakho ke sengizoqalela manje ngani ngokucelwa ngabantu ukuthi manje emkhulu ke thina ke singeze ukukhona ukuthi kube lula ukuthi sifinyelele lapho kuwe singenza kanjani ngase ngibona iplani ngebhadi ke nangephutha ke anginazo mina izinto ezicheap ngoba angiyithandi into echeap angiyithandi nje into echeap so anginazo ke into echeap ngase ke ngibenzele iplani ke lokuthi cha ngizobahlanganisela ngibenzele leyo khombo leyo nanokuthi ke futhi endabeni yamakhombo ngicacise lento ngoba thina abantu kwesinye isikhathi siyanyansana noma singahloniphani. Yeah. Uyabona ukudila ngemithi newash ethize. Into okudala ngayiqala bengisebenzela mina lapha ya eLens next door ne-HRN material. Ngiyabona. Yeah, next door neshop kaMohammed. Mawungabuza uMohammed nje ngami uzokuchazela kabanzi. Ngami. Yep. Ubuza uZahir ubhuti wakhe uzokuchazela kabanzi ngomavoko. Ngiyibona iLens. Yeah. Bengine chemist lapha enkulu. Yeah, kwathola ukuthi ke uyazi ke kwesinye isikhathi indawo mawuthola ukuthi ingeyamandiya. Kuba khona lokho ukuthi mhlambe nento eshiswa lapha thina ngokwenkolo yethu uyabona amafutha asiwafuni ukuthi abe lapha amafutha ezilwane uyabona ngoba bekusizakala kakhulu omakhosi ngoba bebethanda ukuthi siyakhona ukuthi uMavovo masiya kuye siyothenga into ephelele. Oh yeah. uMavovo futhi uyakhona ukukuchazela ukuthi mawufuna ukuyikhanda lento uyikhanda ngani. Ngoba vele akuzukungisiza khehle ukuthi ngibe nemfihlo kulomsebenzi ngoba kusasa ngizofa. Kumnandi kanjani mawusufile ushiya abantu bakho abazosale nabo beqhubeka bephilisa abantu. Uma kwase kukhosta ukuthi ke ngivale ngaleso simo ke leso. Wavala ichemist manje. Ngalivala lelo chemist lela abantu abaningi bayalazi nje la eLens ichemist likaMavovo 9 kodwa ke ngenhlanhla yokuthi mina abantu bayangithanda still izinto basayilanda la ekhaya ukuthi bayilanda khona la endlini yebo bayilanda khona la endlini nje akubi nankinga yebo so kuyafana nokuthi angizange ngilivale uyayibona leyo basuka khona futhi khona lapha koLens beza la indawo nje ezahlukahlukene ngoba Orange Farm Anadeli Lens nje zonke indawo vele ngoba kade befika omakhosi mhlambe abazosika izinto lapha ya eHRN kuMohammed ngiyabona izinto mhlambe zezangoma indwangu mhlambe zezayoni kanjalo bese bengena la kwaMavovo 9 abantu abaningi bayangazi nje kakhulu futhi kahle wena khehla ngaphandle nje ngokuthi mhlambe ukuba ku social media
abantu abaningi kakhulu ngabathola lapho abantu abaningi kakhulu ngabathola lapho yebo so sengishola ukuthi ke ingakho ke sengibuyela ke futhi ebantwini ukuthi cha laba kade becela kakhulukazi nje nalaba bakokhe man yazi kodwa iCape Town namanje ngisasho ukuthi abantu base Cape Town ngeke ngibabone nalapha mabe fakaza noma ebhala umuntu mase yasho ukuthi use Cape Town khona nomunye ade inboxile ethi uMavovo ningamkhohlwa ubuyele kuleya ndoda sithanda iqiniso lakhe. Yabona khehla iCape Town kuke kuthi noma ngicela kumkhulu noma ngicela phela namkhona la engicela khona ngithi yabona kuya kuthi noma ngicela ngithi nje wonke umuntu wase Cape Town ongaziyo nongangazi ongasebenza akathola umsebenzi ozingelwa izizitha azingamfumani into zabo zonke zibakhanyele zibahambele kahle abafisa imishado bashade ngoba bayangipha isupport laba bantu bakaNkulunkulu bayangipha nhlanza ngifuna uqamba mangiyazi ngize ngibe namahloni ngokukhuluma ngabo bayangipha isupport yabona nje ubabona belobe ngena kakhulu la kuma comment besho bethi uMavovo sewuse Cape Town ke manje seyithe gulu ukuthi khona oshilo nje last wathi gulu ukuthi Cape Town hayi bayangipha isupport laba bantu kodwa nje ngiyafisa Nkosi yami ukuthi abantu base Cape Town ngibenzele iqiniso uyabona abakithi ke angeke ngikhulume ngabo kakhulu uyabona angeke ngikhulume ngabo kakhulu ngoba vele ngiya understand yebo ngumuntu mina understandayo uyabona nje mawungawudokotela bese uvulisa ejari phambi kwakini khona bazovimba abantu bethi ningayi lapha ya kunhlanzi uhlaba abantu ngomjovo onengculaza kodwa bengakaze bezoconsulta yayibona ke leyo maye lokho into engingayinaki angisho ukuthi bona bakanjani ikhona leyo ngcusana naye engiphayo isupport kodwa nje abantu engishaya ngabe isifuba nengivale ngabo iCape Town ayangiphi isupport futhi nami ngenza ngawo wonke amandla ukuthi basizakale ngake ngakufonela ngelinye ilanga ngihlangana nensizwa nami ngihambela uyakhumbula ngikoThekwini manje ngayadideka uthi awu hey mfokanhliziyo uyaphila uMavovo 9 manje igama likaMavovo 9 lingekho emqondweni naleso sikhathi yazi ngakhumbula sengisukile kuyena ngavele ngathi uyaphila ngase ngithinta wena ukuthi hey Mavovo yazi khona inkulumo esengayiqedanga la ngifuna ukuya lapho Mavovo idumela lakho abantu bathanda indlela osukuchaza ngayo into nochaza ngayo umsebenzi wakho ngoba bafisela inhlanhla kukhona abathi bathandazise kwakhona laphana einkundleni zokuxhumana ukufika kwakho ekutheni ukuthi ungene kwinhlolo ulugedla wangena nini kwinhlolo kwangena inhlolo oqala ngoba uthi unayo ingelo sokuthandaza hayi mina njoba ngichaza nje ukuthi ngasefwa mina kwaMavundla kwahlabisa lapha eGwegwede umama nje abathi uNesta bayamazi abantu abaningi bakwahlabisa udumile kakhulu ukuthi abantu abangekho ngithi la einkundleni zokuxhumana kodwa nje umama Mthandazo odumile nje kakhulu ohlolayo futhi ngokusezingeni eliphezulu yilokho asifundisa khona ngoba wayethi umoya awukho enkomeni ukumuntu umoya futhi awukho etsheni ukumuntu wayefuna umoya ulalele ngaphambi kokuba ukhulume wayengamfuna umuntu ukuthi makufika into avela ikhuluma wayethi into mayifika ikhuluma kuwe ake uphikisane nayo uthi cha kunjalo izobuya ithi kunjalo ithi mayithi kunjalo besisho ukuthi kunjalo ngoba kwakwenze njani ukuze kube kanje kumele kube kanjani uyayizwisisa leyo nto ngoba wayethi ufuna ukuthi umthandaza ulinde umoya ngoba mawungakwazi ukulinda umoya angeke ulalela into okuyiye ebantwini uzoqhatha abantu ulalela into okungeyona enxabani waqeda Mavovo uthatha ubugedla isikhwama sikamkhulu manethwa zimvula sekhehla lapha isikhwama mawusithatha isikhwama sekhehla khehla lakho ngoba ngithi umkhulu phela umkhulu wethu nathi umanethwa imvula usithatha vele ususefiwe isikhwama sikamkhulu ngisithatha vele sengisefiwe abantu bangakithi nje kwahlathi number 2 bayamazi ubaba Magubane inyanga yebo edumile nje kodwa engekho la einkundleni abathi uMagubane yebo inyanga inkomo mina yokuphuma kwami ngayinikwa
umagubane Mm. mangiphume ekusefeni Mm. yaphuma inkonyane eswini Mm. leyo nkomo leyo Yep. engayinikezwa ubaba umagubane Mm. kanti kushuthi nami kuyacaca ukuthi njoba ngiyithola nje enyangeni lenkomo nami ngizoya lapha futhi ezikhwameni Eh. zikamkhulu Yep. mase kuthiwa ke cha usuhlushwa isikhwama ke manje Mm. thatha ke manje lesi sikhwama sikamkhulu wakho ngoba mina kahle kahle ngumuntu khehla ngizokutshela into eyodwa yabona imithi yala ekhaya Yep. ayihlukani nesiwasho Yep, ngifuna ukuya. ngoba isiwasho yiso kahle kahle siwumgogodla wempilo yami Mm. kangangokuthi nje mina mangingakutshela nje into eyaziwa izidalwa zakithi zonke nomdali wami Mm. angisuye mina umuntu ogxile kakhulu emthini ukuwusebenzisa Mm. mina ngiyigezela ngesiwasho Mm. nanokuthi isiwasho la ekhaya ke mina ngiyazakhela isiwasho Yeah. ngiyazakhela isiwasho angithathi lokho kusuke vele sekuride emakhontenini okuthola mhlawumbe sekunamagada aqinile sekumele ukuphihliza ukwenze engicaca mina ngithenge eBaygamu ngo90s Mm. ngithenge eBaygamu angithengi mina kwenye indawo Yeah. ngoba isona siwashe engisigarantayo bese futhi bayazi nasekhaya bahlezi beshisa imlotha yezihlahla ezithize ngiyithola seyiready imlotha isefwe ngibatshele futhi ukuthi umlotha mawushisa awuyiqala etoilet Mm. ngoba uzoba mnyama Oh yeah. awuzukuba muhle awusuzi futhi mawushisa imlotha ngoba umlotha uzoba mnyama Yeah. bayazi ke abantu abenza imidloti Yeah. abasuke beshisa inhlaba ukuthi inhlaba awufuni mawuyishisa usuze ngoba leyo mlotha loyo usuke usumosakele angeke usakwazi ukuthi welaphe angeke usawenza lo mdloti ngempela owunqo bayazi abagaya umdloti angithi uyabona nabakwazi ukwenza isiwasho samadliso bayazi ukuthi isiwasho samadliso ngoba phela sikhandwa ngenhlaba isiwasho samadliso angeke size silibulala idliso lo yamlotho usuzelile Wabeka. Sibuyela nake ngoba besa thinta lapha nalapha ngoba ngiyabona ukuthi kunanesiwasho uthe awubazwele laba bathi akunyakazeki. Awukhulume ngayo. Nansi ikhombo uyenzile wathi uyabazwela yaba khona enye ingala eceleni ozochaza futhi nangayo ukuthi ime kanjani akucacise lapho. Hayi khehla kule khombo le njengoba ngiyenzile anti yabona nje lezi iwasho ezu2 lezi angeke zize isukela lezi iwasho Yeah. ngoba lezi iwasho lezi akunankinga mina nomuntu ongagiya ngomuthi Yeah. ngingagiya nje ngalesi siwasho noma ngathiwa futhi umuthi ngingawukhansela kuthiwa ngisawusebenzisa ukuthi ngoba umkhulu angangishaya mangathiwa ngisawusebenzisa ngingasala nje nalesi siwasho bephila abantu la kwamafuthi Yeah. kungenankinga futhi ngoba isiwasho ngiyasihlalela phansi ngisihlanganise ngemlotha ezihlahla ezithize imncaka imdoni imgwenye imthunduluka imhlala zonke lezo hlahla lezo losilina ovuma zonke lezo hlahla leza amaphakama ishiswe kube umlotha usefo uyabo Yeah. nemlotha futhi ethize isefo bese izokwakha isiwasho anti yabona nje lesi siwasho njoba sikanje Yeah. uyabona nje ukuthi siyahambela nje kanje Yeah. soft Ngizwa kahle. ngoba it's a bad salt Yeah. uyabo Ngizwa kahle. bese ke kungena ke yonke lenhlanganisela Yeah. noJojo mina ukuthi ngoba nakusesiqhelile lapha noJojo mina engilisebenzisayo ewashweni ilolo nje imali kuthinte kancane la kuvele kube bovu izandla zonke naphansi kungavele kube bovu mawuthinte rough lolo liphephukayo Yeah, ngiyabona. olukhishanayo angisebenzisi lokho kusemabhodleleni lokho okufana nalamabhodlela eziqhabo laphukayo lokho kuthola kuyizigaka Yebo, ngiyabona. ongakwazi noma kukhandwe ngosimenda ngisebenzisa original yoJojo ukuthi mangabe kuzokwakha isiwasho Kodwa ngibone ngathi usukhipha imbuzi masubala ihlahla engaka. angikhiphi mina imbuzi ngoba into engiyaziyo into mina engingazange ngikunike ngegunya iqale kusiwe wena mawuzothi uzoyisebenzisa komunye umuntu uzomosha into zabantu baxabane nawe Futhi uthi uyayisebenzisa wazi ukuthi uqhubeka wenzeni. angeke futhi wazi ukuthi ngizoqhubeka ngithini
nezinto ezifakwe phakathi ngoba phela emfokanhlanzi mawungathi uthu uyalandelela uyayibona izinto eziningi zala ekhaya ukuthi izinto kakhulu ezinye eziphinde iphakame ngesihindu ngoba phela oBuddha oMiriam Meni oLord Shiva oNamashivaya oMiriam Meni abantu labo njengoba ubona nje nasekhaya ngibona impela nasekhaya njengoba ubona ke lapha ngiyabona abantu ke labo engibhilivela kubo kakhulu ngoba phela mina kahle kahle ngasizwa yiNdiya la kwaBhathu uyabona nanokuthi futhi ebuncaneni bami ebantwaneni bakamama laba ebebeshona mina ubengasenalo ithemba lokuthi ngizophila ingakho igama lami ngubonga inkosi ukuthi sibonge inkosi bese kuphinde kuba yileli lisepayisini epasini likaMbuyiseni ukuthi Mbuyiseni ngoba kukhona owahamba phambi kwami mase kuzalwa mina kwase kuthiwa Mbuyiseni angithi uyabona ngithe ngigulela ukufa sekuhlula abantu abaningi ngazokwelashwa yiNdiya uyabo mina iradio bengiqhaqha ekhaya ngifuna ukubona amandiya lapha phakathi eradioweni ngoba bengihlezi ngivulela iLotus afika umama Xabane nami ukuthi yabona manje sowufake lezi itorotoro zakho la angithi uyabona nemangikhumbula kahle futhi ikhona ivideo engake ngayenza ku TikTok ngikhuluma same thing le engiyikhuluma manje mhlawumbe yinto enye abantu eyayibeyisho bedayi mkhulu yazi wena into eyikhuluma ekuqaleni nasegcineni ukhuluma yona awushintshi okusho ukuthi awusakhi istory cha mina angisithandi istory into enesikesha ngiyithanda ngithanda into eoriginal okay ake sibuye la abantu subezwele manje abantu abangakaze befike la ekhaya bayakhala mkhulu Mavovo siyacela Mavovo 9 ekutheneni ukuthi nathi sizakale into zethu zikhanye imisebenzi yasibamba ukuya kwami lapho vele ngiyabona ukuthi ngizophela emalini ongenani ake sixoxela ifonini le combo itholakala ihlukene kanjani angicela ungihlukanisele le combo eyokuqala uyakhona yini ukuthi umposele umuntu le combo before singene kule sigcineni hayi umuntu uyakhona ukuposelwa le combo le ayithole ngo1.5 ayithole ngo1.5 kodwa engizokuqinisekisa noma ngeke ngisho ngithi next year ngayiphi month ngizoyikhuphula ku1.5 ngizoyikhuphula ngizobona ukuthi mangiyikhuphula ngizoyibeka kubani okwamanje wenze lokho okuthiwa umusa ngenxa ukuthi abantu bakhala kuwe babuza nathi sikuforwardele ngifuna ukuthi siye lapha ekuthenini ukuthi uyamenzela umuntu le combo hayi khehla angenzanga umusa angithi vele beyivele ikhona le mithi yakwaMavovo ebantwini vele abayilanda kimi hayi ukuthi sengenza umusa ngoba mhlambe sengikunethezeka cha sengenzela mina ukuthi laba abangibona manje kunethezeka ebebengenalo ulwazi lokuthi ikhona imithi yakwaMavovo eposwayo sengenzela ukuthi bazi vele ukuthi ikhona phela ingani ingakho ngisho ukuthi ichemist yakwaMavovo bekuyi next door yalapha eChildren Material lapha kuMohammed ngizokahle angithi manje njengoba ungizwa nje khehla ngithi angisuye mina umuntu othanda into enobukeshi ukuthi bese kube ngathi sengizwela abantu bayazi bayazi vele abantu abalanda lemithi yala ekhaya ukuthi uMavovo mawudinga le yamithi yakhe lezi awasho zakhe ezu2 nale mithi yakhe ewu2 uyithola kanjani hayi sibonga kona lo ngoba usho kanjalo ukusho ukuthi umuntu obevele ehamba la ekhaya ubekwazi lokho okushoyo umuntu nje obevele ehamba la ekhaya nabantu abebeveli bazi lapha eLens echemist kaMavovo 9 bayawazi nje ushunwa la ekhaya ukuthi uhamba kanjani basaqhubeka nawo hayi ukuthi sengenza umusa ukuthi anivele bebevele abantu beyilanda nje iyangibhadara vele yona le combo Mavovo ake singene kule eyesibili lapha ingena kanjani ngoba ngiyayibona ukuthi iyangena nayo kule combat uyikhuluma ngayo njengamanje okay khehla yabona le bhodlela leli liyasebenza nje kakhulu amafutha nje lawo
Kodwa awekho amafutha esadawana la uyabo awukho futhi umdlebe la angithi manje ngenzelani ukuthi ngicacisela abantu uyabo amafutha nje ahlelekile lawa angithi uyabona anemithi nje emihle nje enhle nje futhi ehlobile ngoba makuthiwa uyawasebenzisa hayi into eziningi uyakhona ukuzibona zikhambele futhi ngendlela efanelekile angifuni ukuthi bese ngithi anomdlebe anesandawana into engatholakali noma kanjani amafutha nje ahlelekile izinsizwa hayi ziyabasebenzela kakhulu amafutha lawo izinsizwa ke mhlambe futhi ezinye ezisafuna ukuqonywa uyayibona into kanjalo nezintokazi mhlambe nazo ezisafuna amasoka kanjalo ayasebenza kakhulu nasebalungwini ke ukuthi mawufuna ukuthandeka nje emsebenzini ukuthi ke manje into ebayinkinga uphepho akasayifuni into eyiliquid kodwa ke abantu sebeyayivele bewalandela ekhaya kangangokuthi ke lamafutha baze baphathise emotweni lamafutha baze baphathise emotweni angihlupha kakhulu impela lamafutha baze baphathise emotweni nalamafutha bekhona ukuthi bawathole okay la kulethule le ngisalinde izitika zakhona zingiphelele yebo kulethule cishe futhi ngizoyilanda kusasa kulethule iedala kule mithi le kube u2.5 my eda kule mithi kusho ukuthi maye u2 nje kanje iba u1000 le mithi u2 ngizwa kahle lo muthi lo umdonso lo angithi uyabona lo mdonso nje ngiyobona kahle ngibona njani ngisuke ngidinwa yini yabona umuntu ozomnika umdonso mhlambe oyinto eyisigaqa osifake amafutha athize uzonika umuntu othola ukuthi unama spirit obungcwele angadingi ilwane ezinamandla bese ibusiness lakhe lifa ngizwa kahle angithi uyabona lo mdonso ushisa ebusuku ebusinessini awushisa ekseni ushisa ebusuku mawusuvala bese ukhuluma nawe wenzela ukuthi wonke umuntu ekseni before ayela akaya khona aqalela acabange wena noma abe uthengisa ukudla athi hayi awuthi ngiyoshaya iplate lapha kumfo kaNhlanzi ngingakayi kuphi angithi uyabona ingakho usebenzisa ebusuku inyamazane le nyamazane le kuyenzeka khehla uthola ukuthi la njoba kunama tiles ngifike ngifaka i-drip bit encane bese ngifaka umkhovu wami la noma isipoki bese ngifaka igrout yokuvala la beza abantu bangene bagcwale mase ngiphuma ngisakwazi ukugqebhula leli tiles ngoba mhlawumbe bengiqashile sengishiya lo mkhovu wami la usuyangena wena uqashele indawo ukuthi usebenzele kuyo uzocindezelwa yilomkhovu uyabo nalesipoki ingenelela lapho ke manje lenyamazana ukuthi ebusinessini lakho mawuyishisa ebusuku mawusuvala ishinuka ubusuku bonke hayi siyavalelisa impela noma abe sigqoka i-G-string impela sobaleka ne-G-string impela sicha la angisafuni ukuhlala ngoba akusahlaleki ngizwa kahle mafoko sisebenza kanjalo le nyamazana isebenza kanjalo le nyamazana igayiwe nje inyamazane leyo yokuxosha isilwane yokuxosha isipoki ngizwa kahle yingakho ke ithi mayingena nayo ishisa ebusuku uyishisa ebusuku phela mawusuvala ebusinessini wenzela ukuthi ishunqu ngoba angeke uzumelane nayo le ngifuna ukubuza la ukuthi ishunqu khona phambi kwayo ayingeke uzumelane nayo inzima kakhulu iheavy ifuna ushisa uvale uhambe ukuthi mayisha la lo sathane lo abone naye ukuthi shoti mavovo ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi angeke ukwazi ukushisa kanye into ofa uyenze ukushisa inyamazane iqoshe lento mhlawumbe evimbile la before ufa ushisa isidonso angithi impela ukukhuluma kahle kuhlakaniphile ekuthenini shisa lenyamazane mhlawumbe u2 days bese ufaka lo mdonso 2 days
ushise futhi lenyamazane 2 days ufake lo mdonso 2 days uzolibona ke ibhizinisi lakho ukuthi lizohleleka kanjani lizohamba kanjani ngoba ngiyakhumbula nje khona enye indoda ebebidi hayi mkhulu inyama isizicisha ukubola ebusha engiyithengisayo kodwa ufikile ngile ekhaya kwaMkhize ngakwazi ukuthi ngimnikeze yonke isethi khona manje uyasho ukuthi hayi mkhulu ungabuyele ekhaya ngingakubonile sengifuna ukuthi manje uze straight ebhizinisini uzongakhela lo Mavovo uposa ngani ngoba abantu ngoba sesibonile lapha na ekuthenini ukuthi kudinga okuthile lapha ebhodleleni shothi sengaba wo Korea Garden uyaposa ngapha hayi uphephu nje mina engisebenzisa especially yena nje lo la ijabulani mo nje sebeze bayangazi nje nalabo sisi lapha ngiposa nje mina ngophephu kakhulu okunye ke kokuposa phela ngithi ukufundiswa ngabantu ukuthi hayi mkhulu ikhona enye indlela ethize ongaposa ngayo ngithi phela vele mawusebenza ngabantu kumele ubalalele nabantu abakusupportayo nabakholele ezintweni wena oyisebenzisayo kodwa nje yabona lokwe liquid kuyinkinga nje kakhulu ngoba ngiyakhumbula khona abanye abale eLondon eManchester ebengilongizama ngithi ngibafayi bak reject bak reject abadayi into eyiliquid yabo hayi ngizwa kahle mkhulu inamba utholakala kanjani usebenzela isegoli iseSoweto uphinde usebenzele eMnambithi abantu ngicabanga ukuthi abanye bavuleleka manje noqalayo ukubona usiyakwazi lokho ngoba usithola abantu abasha kakhulukazi usuku nosuku nathi kwinethezeka TV nawe ubuka abantu abasha isikhathi mayihamba uthola ukuthi usuthola nabanye abantu abafike bakubuka bakubheka awuchaze indaba yokusebenzela usebenzela phi kanjani emva kwalokho usinike imininingwane ngisebenzele eMnambithi mina kwaHlathe number 2 ngiphinde ngisebenzele la eGoli eMapetla eSoweto inamba engitholakala kuyo 072 48 24 003 inamba engitholakala kuyo kusho futhi nomuntu ongabe edinga le product yakwamavovo uyabo uxhumana nami futhi yona le izinane sithombe sami inane mniningwane yami uyabo futhi unali ilungelo lokuthi ngaphambi kokuba wenze yonke into uyangifonela uze uthi ukhuluma noMavovo bese mhlambe futhi uphinde uthi hayi mkhulu kuze ngikholo bengicela ukuthi ngikufonele back mhlambe ngevideo call ngikubone ukuthi ngempela uyena uMavovo akunankinga ke futhi nalokho manje kuba nzima ukuthi umuntu angavela ku video call nje engakwazi ukuthi ukuphi wenzani noma unqunu angithi ayibona into enjalo kodwa nje maye kufonele bese niyaxoxisana angibi nankinga bayazi vele khona abanye nje baseKapa ekade benokwenza lokho uthola ukukhona umunye nje ade egcina ukufona ngilapha ekhaya wagcina ebona imoto yakhe wathi uyababaza ngabheka le ngathi ayikhehle akuphelele kimi na ngoba ngithi mina uyazi ngithanda ukuveza imoto so angikwali ke lokho ukuthi umuntu mawukuba akakhola ukuthi ukhuluma noMavovo angayenza ivideo call akunankinga ngithi angiyifihli yingakho ke nayo lemi lo munye nje la kunentelezi la lentelezi uyakhona ukuyomba umgodi ubasa umlilo ugezele kulowo mlilo lo uthola amasenti amnyama mhlawumbe o10 cent o 20 cent lemali eminyama uthenga idalwa ezimbi nokungasiza ezakini ekakhulukazi labantu labo othola ukuthi bafakwa bavuselwa abantu ukuthi ba connecte nabo emzimbeni bese bathenga ukuthi nayi imali engimthenga ngayo nginikelela ngayo bese ephosa le mali la kulomlilo lesikhathi mayegeza ngithi yonke le yamoya emibi leyana izosha lapha ingene kulo yamlilo uyagqiba uyahamba angasabheki emuva iyalekelela kakhulu yona le nduku Mavovo sibonga kakhulu ngesikhathi sakho hayi akunankinga ke kodwa kangisho ukuthi ke nomunye ke bese ethi ke neyakhe ke vele isebenza ngaleyo mali cha ngoba phela uzothi yakwenza zimkhalele uzothi masiyabuya umuntu esefuna imali yakhe zimkhalele ngoba into awuyenza umuntu engakunikanga ipermission kunjalo mbuke lapha ekhaya sibonga kakhulu Mavovo 9
sikuyena la eGoli kwaNdongazi yaDuma sasho ukuthi sizofika nasekhaya siphinde sifike ngoba into esuke isiletha nokuthunywa nokufika sithunywa imibuzo eminye nezinkulumo ezinye ibuye ivele nokuthi umkhulu kokunye abonile ukuthi engathi le yankulumo kukhona la okwashoda khona kufanele licaciswe khona kucaciswe khona igama lami ngingumzothule ngwakashembe isibongo kumafofuke njengetangabani sambani samba umgodi sangalwala maqedolala bafozane ayiphinde ibonane nangesikhathi esizayo.